Shalom, selamat pagi Bapak nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigano pari batta bani panorang sogot nerion pasada hita hurta martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami na marhabang sa naguriatas bonan ni haguluhan nami. Puji-pujian terima kasih matongtong isombakon ur nami hubamu bani ganub diar layakmu. Nadop pasir sirhon haguluhan malas niuhur sonai age terlebih ibagas guluh nami on nadop mengiring-iring lakah nami Bapa bainasyol ilahoy hanami horja nami seganjang nireon parlobe parsapon ham hanami asigop ibagas asitongan ni hatamu hanami mandalani guluh nami seganjang nireon ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam merapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyam marianan bani panorang sogot nerihon nabu isisihan nami marhitihon ni channel YouTube on rigapan siganu paribata sa darihon Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023 ay matar surat bani buku Yohanes bindu onom ayat 35 nama katahon sonon nini Jesus mahu bani sidea ahudo ruti haguluhan in barang ise narohu baku seng anjay lohean beia anjaha napor saya baku seng anjay horahan beia bapenang hataon aima balos ni Tuhan Yesus subani halak nama bue atape hubani halak Yahudi bani panorang ijia nama pertahankon bahasa halongangan na binahin ni bata hubani opung ni sidea do ay bagelan marimbang aha na doma ijalo sidea si ganup ari seolah-olah tanda-tanda halongangan na binahin ni Tuhan Yesus lang adong artini marimbang halongangan na ibahin ni nebata ubani opung ni sidea marhite sinusa halani aima maningon takas ubani bangsa Israel sonai age ubata bani panorang on porini petongon ibahen naibata tanda halongangan bani panorang padan na basaya marhite Musa. Jadi ingat kita hatani aima marhite Musa. Jadi porini PHP bosur opung ni sidea marhitihon ni manna janah boy homani malum horah ni sidea marhiti ni na iatuk batu keluar ba tapi haganupan ay sedo marharohan kumbani si Musa. Nah, totu sunay do humani ibagas parguluhan taon bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus langa dong sadahalap pehita ibagas parguluhan taon na makataon lang perlu baku si panganon ya haganupan do perlu hita bosur mangan tapi maningon takas do bata bahasa ibagas gulu taon lang pita bosur mangan tumang atape mangan para kulaon ya tapi na perlu aima mangan bosur partonduyon ta aima ase sangga ia tahon Tuhan Yesus audo ruti haguluhan in sidolo makatahon ase busur bultok ta marhitihon na ipangan hita Tuhan Yesus on maningon ipalurus kita jadi por ini adong PHP ini halak nama kata ya nama katai hapor sayonta nama katahon si pangan jol madu sidia halaniaha halani Tuhan di sidia ya tahon duruti bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maksud ni Tuhan Yesus aima adong perbedaan anggo porini PHP ni ongga bangsa Israel mangankon manna nama narohun langit ay pitah pabusuruhon boltok ni sidea pitah pabusuruhon akula ni sidea tapi pardiati hita dokko si bosur ma akula ni bangsa Israel bani panorang ijia na terjadi aima mulak uselohean sidea jana gati tumangdo ihalupahon sidea
halongangan na binahin ni bata. Jadi boy do habi ini ibagas perguluhan taon halani dong masomal agi sa sitong ni ay kuasa ni bata halongangan na binahin ni bata gati tumang do ay ipar na lang jol mahala ni ay maningon itanda hita do ibagas guluh taon aha-aha madiba tanda-tanda halongangan nadup somal ibayin ni bata ibagas guluh taon gabe ipar na lang kita. Ase ulang terjadi use songon bani opung ni bangsa Israel. Age penamin domma ijalo sidea, domma ideihon sidea, mana na kuna guriatas na madabu na iberene bataku bani sidea, tapi gatido sidea marungutungut dopak na bata. Nah, halani halani nga perlu bani sidea aima busur boltok. Halani aima Tuhan Yesus paluruskon. Ase bani halak na porsaya ulang pita busur boltok tatumang na ihargahon hita. Maningon do hapeni busur ibagas partunduyon ta. Ase boy do hapeni halak lang busur perdagingon ni halani busur do partunduyon ni lang manlang langi ay laho makorjahon na madear. Jadi maningon takas bata halani ay barang ise hita nasihol busur partunduyon ta jana busur homani age perdagingon ta maningon do hapeni ihapor saya hita bahasa Tuhan Yesus dohasa ruti haguluhan bata naboy pabusurhon partunduyon sekaligus age perdagingon ta. Ay maase iya taon Tuhan Yesus barang ise narohu baku seng anjay loheyan anjana porsaya baku seng anjay horahan. Jadi adong dua na maningon ihagulukon hita asiboy hita busur partunduyon ta busur humani age perdagingon ta. Maningon roh do hapini hita hubani Tuhan Yesus ase lang loheyan hita. Jada maningon porsaya do hita bani Tuhan Yesus ase lang behorahan hita. Jadi lebih takas mabata bapenang. Anggo bani zaman ni Musa maningon martonggo do iya ase roh mana. Maningon martonggo do iya yatuk batu ase adong bah ase malum horani bangsa ay. Tapi barang ise na roh hubani Tuhan Yesus bosur do iya jana barang ise na porsaya hubani Tuhan Yesus lang horahan be iya. Nah, arti ini ay babenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo ipasi kita songon namangan mangan pehita anggo lang adong bah si inumon rado tine langdas pangahapta namangan ay. Halani ay barang ise na porsaya hubani Tuhan Yesus jara namambahen Tuhan Yesus gabe ruti haguluhan ibagas guluh ni seng anjay lohean jana seng anjay horahan. Jadi Tuhan Yesus lang pita memberi si panganon na perlu bani akulat tumang. Tapi na ibere Tuhan Yesus subata aima haguluhan nagukan dia. Haguluhan na sempurna. Lang lohean jana lang horahan. Halani ay maningon do tetap kita roh hubani Tuhan Yesus jana porsaya hubani Tuhan Yesus ase lang lohean hita lang be horahan hita bani hidup ni hurni na bata. Alani ay maningon lambin marbagal komitmen ibagas urta ahape na masa ibagas gulu taon maningon tarolos lohita mambahen Tuhan Yesus gabe ruti haguluhan bata jana maningon totap hita martingir nihur jana porsaya pita hubani Tuhan Yesus naboy pamalumkon horahan bani parguluhan taon. Amen. Martonggo mahita. Ajari ham hanami tong Tuhan. Asilabid idah hanami jana iha porsaya uhur nami. Ham do tongon Bapa nagabe ruti haguluhan banami. Lang pitah pabusurkon akula nami. Lang pitah pamalumkon horahan bani bah. Tapi pabusurkon pertunduyon nami jana pamalumkon orakan ni tunduy nami bani idop ni hurmo sonai matongon hanami sa ganjang niron ham matongon Bapa napabusurkon pertunduyon
Sonay age pamalumkon horah ni tunduy nami bani idop di rumo. Ase tarbahin hanami huma, ibagas gulmit ni guluh nami, totap maridop ni hur, bani hasoman nami. Sonay age ibagas ganup orja na madir na hinarusukon ni hurmo. Ibagas Kristus Jesus Tuhan namin sa lamrapakon tonggo namin. Amen. Oras bataganuban, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, anduhar matungon sa ganjang arion. Totap ma, Tuhan Yesus nagabiruti haguluhan bata. Ase, roh mahita hubani, jana persaya mahita bani Tuhan Yesus. Ase busur tong-tong hita, jana malum horah ni tonduita. Shalom.